mubibona kandi aha tuzindukiye ni mu muhanda. Iki kindi inyuma ni igiti kiri mu ishyamba, ku giti kandi hariho amababi. Ikintu kituzinduye aka kanya noneho nta kindi, tuje kureba ukuntu abantu bafata urukiko rw'imikino nk'ikiganiro dukunda cya siporo. Ntimukureho televiziyo yanyu. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi b'urukiko. Iki ni ikiganiro mugiye kugizwaho nanjye Kazungu ndetse na mugenzi wanjye Hunter. Hunter, bimeze gute? Ni fresh cyane rwose. Urabona Mohamed Salah se ibira binazabikora koko? Ntabwo bishoboka. Oya, ngewe ukuntu mbibona Mohamed Salah ubundi yakagombye kuba ari umukinnyi wakoze akazi. Bishoboka. Uko mubibona kandi aha tuje n'ahandi, tuje ku bagabo babiri, uyu nguyu n'uriya mugenzi we barimo kumva urukiko rw'imikino. Tukaba tugiye kubegera. Nk'uko mubibonye ntabwo byari byoroshye kubegera, ariko iyi nkuru turayitana byange bikunde. Uko mubabona bicaye hano haruguru ni abagabo babiri, umwe yambaye inkweto undi yazitaye. Tukaba dufite abantu babiri ahangaha n'akaguru kanjye kavunitse. Nimuhindure televiziyo yanyu, tugiye kubegera tubabaze batubwire ukuntu urukiko rw'imikino barwumva. Tumeze bite bose? Ni byiza, ni byiza. Nk'uko mubyumvise kandi icyo akoze mu kinyarwanda kizwi nko kwikiriza, aratwikirije. Sasa ikibazo dufite ahangaha, urukiko rw'imikino urufata gute? Usanze turi kumva urukiko rw'imikino, hari ibyo tutarimo twumvikana na mugenzi wanjye turi kujyamo impaka. Tekereza ko nk'umugenzi wanjye arimo arambwira ngo Real ngo ishaka kuza kugura umukinnyi wo mu Rwanda. Tekereza nawe, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Bidashoboka iki? Ngewe ibyo mbwira ntarimo mbyemera, mbizi neza ko byabaye. Ako reba nkawe wa munyamakuru, reba Real Madrid yaje kugura umukinnyi wo mu Rwanda. Nyumvira nawe, urumva ibyo bintu bishoboka? Ejo mu gitondo ngo bamusinyishe. Ni ibintu bidasoboka n'amaso yanjye, birashoboka. Reka. Umva, baguze Kimenyi yive, none niki bagiye kugura na Muhadjiri. Urajya akazi iki? Hoya. Ujima. Do nge nshika n'irizo twana betingi. Bizana kuri karanga mu rugo. Bibona noneho uyu mugabo uri ku ruhande rwo hirya, mu gihe abandi basheta amafaranga, amasambu n'ibindi bintu by'agaciro, warimo arasheta ijosi. Iri josi rye kugira ngo arishete ubanza afite amakuru ahagije, kimwe n'uko uyu mugenzi we arimo avuga ko afite ibihamya birenga 1000 nk'uko umwe babiririmbye by'uko Real Madrid ikomeje kurambagiza abakinnyi bo mu Rwanda. Sasa ikibazo kitugenza ahangaha turi kwibaza, urukiko rw'imikino mukurikije ukuntu murwumva, mwibazwa ko rukorwa gute cyangwa rutegurwa gute? Gihamya mfite neza bari abanyamakuru bategura urukiko rw'imikino, bavuga ibintu barebye kandi banditse, bafitiye amakuru neza. Nk'uyu nguyu arenda yaje impaka z'ubusa, nta nubwo ajya apfa n'ubu yaje kubumba radio yanjye kweri angisha impaka nkanditse. Hoya, ngewe reka nkubwe wa munyamakuru, ngewe ibintu mvuga ni ibintu mbifitiye neza, amakuru nyafite neza diregi. Nanjye nanakishiraho nishe. Wabihamye ute na radio ugirizwa kuvumba iwanjye? Jewe mfite mba nabyumvise buri munsi. Uyu mugabura wowe nubushize wandebera radio irazima, undebera televiziyo irazima, n'abashubusinya reba kubera ibyo byiso byawe. Nago nabyemera. Nk'uko mubyumvise kandi hano hari umuntu ufite ubushobozi cyangwa se imbaraga zidasanzwe zo kuba yareba televiziyo ikagira isoni, ikabira zimye ntizongere kwaka. Aba bagabo tugiye kubavaho dukomeze gushaka abandi bumva urukiko rw'imikino. Nimuhindure televiziyo yanyu. Naho ubundi Hunter, buri umukinnyi ufatiye runini Real Madrid ni Karim Benzema. Ntabwo bishoboka mwana. Uya birashoboka kuko Karim Benzema niwe muntu utsinda ibitego byinshi muri Real Madrid. Ntabwo ari ubitsinda mwana. Penalty y'umutwe. Penalty y'umutwe urayizi? Penalty nagibaho penalty y'umutwe. Ko mubibona kandi nanone uyu ni umuntu wa kabiri dusanze arimo arumva urukiko rw'imikino. Ese wa mugabo we, urukiko rw'imikino ni iki kuri wowe? Arashaka kutwima inkuru, ariko iyi nkuru turayijyana byanga byemere. Urukiko rw'imikino ni iki kuri wowe?
nk'uko mubibona baradufungiranye ariko ibyo ntacyo bivuze. Ubyangu byemere urafungura uduhe inkuru. Fungura uduhereza inkuru. Fungura uduhereza inkuru. Fungura yewe. Atwimye inkuru ariko ntabwo bigarukiye aha ngaha arayiduha. Nkubwira shawa munyamakuru ahangaha si umushakiro rw'inkuru urongera gusirika n'urugi ndata nkuhombanya nk'amakariso ya nyogokuru wowe. Inkuru bisa nkaho bayitwimye ariko ntimuhindure televiziyo yanyu. Urabeshyera ubusa inkuru urayiduha. Ikintu turi kukubaza kiracyari cya kindi. Iyi nkuru uratubwira iki? Ariko nkawe nagumva nagumva umuntu akugakanga Ibyo wigira byose iyi nkuru ndayijyana kandi ndayijyana yuzuye. Ikibazo kiracyari cya kindi uransubiza cyangwa ndare hano ni ibintu byumvikana. Ikiganiro urukiko rw'imikino kivuze iki kuri wowe? ninyikubwira uratusohoka utahe. Yego rwose tukwemereye ko iyi nkuru nituyisoza turakureka tukigenderaho twari turi kujya. Ikiganiro urukiko rw'imikino ikintu kivuze mu buzima bwanjye cyangwa se ikintu kimfasha kumva aho amakipe mfana ageze urumva n'abari abanyamakuru bakamutiva kubera ukuntu bavuga izo match. Ubwo rero ndakeka nagusubije wakasohoka wakitangira. Nk'uko mubyiyumviye adusubije neza cyane ariko nubwo iyi nkuru byagoranye kuyifata nta kibazo tugiye tuyitwaye. Ntimuhindure televiziyo yanyu kuko turacyababariza n'abandi bantu uko bumva kino kiganiro. Kigali Ranks kabisa. Kadukomeze n'ikiganiro cyacu mutumirwa w'umunsi muramubona ni Mbuyu Twite. Umeze gute ariko? Nk'uko Kazungu abivuze Mbuyu Twite muvugana wakiriwe muri studio za radio nkaba nakibarizwa hano mu Rwanda ubu muri Tanzania. Gusa ariko ndumva namakumbuye cyane gusa kukireba abakiriho. Mbuyu Twite utubwiye ko uri muri studio za Tanzania, uri muri Tanzania ubu ngubu. Je mvuze ko ndi muri studio za Radio DC ariko ubu mbarizwa Tanzania. Byari ni nakubwiraga. Ubu ngubu barizwa Tanzania kandi uri mu Rwanda. Abakinnyi ni ibintu bitumvikana ari byaraherekana imbuga. Abakinnyi dufite bagiye bava hanze b'abanyamahanga niho bazana kuvanga ibintu. Uyu nguyu yishe kariyeri y'ikipe y'igihugu. Ya nako biri kose wowe utubwiye ko uri muri studio za Radio DC muri Tanzania kandi uri mu Rwanda. Ni kigaragara no mu kibuga wakinaga wumva kuri gutekereza muri Tanzania kandi uri mu Rwanda. Mu kibuga njye ni wari ushoboye. Amafaranga babahembaga yapfaga ubusa kugura abanyamahanga nkamwe mudashobotse mu kibuga. Ni ukuvuga ngo kera Mbuyu Twite wari ushoboye turabizi nawe uyobewe ibitego byawe ariko se byagiye. Biriya bitego byari iby'imiti zari dawa bageze muri Kigali abantu baravuga nararogaga ibintu byumvikana ariko wajyaga gushaka imiti wagera mu kibuga bika mwene wanyu si impanga yawe ariko Mbuyu usa nk'umurozi. Usa nk'umurozi pe gutebya ngaho. Yaba babi nabonaga mwazanaga arambura buturu ngo muje mu myitozo y'abafana. Aya ntabwo muri Kazungu gira ibintu mubwira. Mbuyu Twite turetse ibyo ngibyo byose ubundi tugiye ku mupira wo hanze n'umupira wo mu Rwanda ubona bifite irihe tandukaniro? Itandukaniro ririmo kuko umupira wo mu mahanga kamwe dufite abatoza baturuka hirya mu mahanga. Usanga rero tubatoroshe byinshi cyane. Wagerageza ureke gutebya no kuca kure abantu bo hanze. Umupira wo hanze utandukanye no muri Afrika cyane ko niyo muri gukina mu bareberaho benshi. Reba nka Mbappe, Messi, Cristiano, Neymar. Itandukaniro ririmo rirumvikana. N'uyu ntabwo mushoboye. U Rwanda na Tanzania byose biri muri Afrika. Turi kuvuga ku bakinnyi bo hanze cyangwa imipira wo hanze. Twite wagaragaje iki mu gihe wari uri mu Mavubi? Ni igikombe wahesheje igihugu ko mwagendaga mukaviramo amajonjo babatanzeho amafaranga menshi. Ibikombe byo babatanzeho amafaranga menshi igihugu kigagura. Niyo mpamvu abanyamahanga mudakwiye kujya mu kipe y'igihugu. Ibihembo baguha bingana n'ibikombe utanga.
oya nta bikombe nibiyo bikombe ariko se mbuye utwite ko tuzi ko nk'igihugu twaguye amafaranga menshi ukadukinira ese niwe musaruro twagukuyemo nk'umukinnyi wari urenze kuri kiriya gihe cyawe none se mwagiraga ngo nze amafaranga mbonye nk'uko mubibona kandi aha tugeze n'ahandi ni muri studio za TV10 na Radio DC aho bategurira urukiko rw'imikino Kigali Rands wese kandi ateye aturukanye amakuru arayashaka hasi hejuru yinjiye no muri studio akambakamba nk'ihuku neza neza Kigali Rands ni ahantu batazashakira ikintu kinzanye hano rero nta kindi nje gutara inkuru y'ukuntu iki kiganiro gikorwa. Mwiriwe se? Mwiriwe neza. Uyu turi kumyano sasa ninde? ariko papi nawe ubu izina ryanjye Kazungu naryo ukuntu bigaragara yitwa Kazungu ariko izina rye nicyo kintu cyonyine cyiza bafite ku mubiri. Sasa wowe witwa nde? Njye nitwa Hunter. Nkuko bitubwiye yitwa Hunter. Hunter rikaba ari izina rituruka ku bintu byinshi cyane birimo ndabyibagiwe ariko mwihangane. Sasa umuntu dufite hano wa gatatu we bakwita nde? Okay, je nitwa Mbuye Twite nakinaga u Rwanda ariko ngundi gukina mu mahanga. Uyu nawe w'umutwe munini kandi umutwe umeze nkaho ari agafuniko ka ya masafuriya bafite umutwe umeze gutya. Atubwiye ko ari Mbuye Twite akaba asigaye aba mu mahanga. Gusa kuba aba mu mahanga byo turaza kubitekerezaho nyuma. Ushobora gusanga abi Burundi ariko ahita mu mahanga. Sasa ikibazo kituzanye ahangaha iki kiganiro mugikora gute? Iki ni ikiganiro dukora mu rwego rwo kuganira ku makipe abakinnyi, kumenya uburyo ki abakinnyi babi byamamare biterwa n'iki, bafashwa n'iki, niyo nabaye abantu babazamura. Agatanga tutaragera kure niyo mpamvu twabashije gutumira umutumirwa Mbuye Twite. Twari tuzi nk'umukinnyi w'icyamamare gusa yasubije ikipe y'igihugu inyuma. Umusaruro bari bamutezeho cyangwa amafaranga yahabwaga nta kintu kizima yagaragarije igihugu. Muri urwo rwego rero Kazungu nawe yadufasha. cyane ko rwose Mbuye Twite twari tumuzi ari umusitari mu Rwanda ariko ubu ngubu ushobora gufata umusaza w'imyaka 50 nkamubaza izina rya Mbuye Twite akambwira ngo ni Kawunga nshyashya yaje se. Yesu Bishoboka bite? Uko bigaragara Mbuye Twite asigaye afite agaciro nk'aka Kawunga mbisi nahita natetse. Ubu sasa icyo tugiye gukurikizaho ni ukureba ukuntu iki kiganiro gikorwa tugakomeza kubakurikiranira hafi uko ibi bintu bigenda kugira ngo mubone umusaruro cyangwa se mubone ikiganiro cyarangiye. Uko byari bigenze rero yabayeho akabazo tekinike ariko turakomeje, ni ibintu byihutirwa muri studio bahita babitunganya. Nanone tugarutse ku mukinnyi Cristiano Ronaldo. Ronaldo ni umukinnyi mwiza cyane w'ikirangirire, ni icyamamare namwe murabizi cyane. Kabisa iyo mwibutse nakinaga nawe mbere nakinaga numva nakinaga n'inyororo mu Rwanda. Kareka Cristiano Ronaldo Ntabwo bishoboka. Ronaldo wawe nawe ubwawe utarusha. Ronaldo nagakiri icyamamare nagakiri kirangirire. Ni kirangirire gutasiga akina muri Man U. Man U ni ikipe izwi ariko ikomeye. Man U ni ikipe izwi. Nyaboneka nacaga mu bafana bavuga ati Cristiano wa kabiri ageze hano mu Rwanda. Oya nta Cristiano mu Rwanda. Cristiano rushwa n'umwana Mbappe. Oya ntibishoboka. Cristiano ari icyamamare ahubwo mutarenza Cristiano. Mbappe ni Cristiano ushobora kujyana umwana uturutse mu Rwanda akaba yambaye Cristiano ariko amaze gusaza ni ibiki? Kuki bamunitira? Ari kundakaza muri kundakaza hano muri kuki banitiraga Cristiano babona Cristiano bamukwitira wowe. Umva Kazungu uri kundakaza. Cristiano amaze gusaza baramuha passe nafata baro baramuha penalty arayiskwata. Cristiano amaze gusaza uri kundakaza mwembi ndaza kubafata mbahuzanye imitwe. Oya sote anta rwose yabone. Oya ibintu byaye mvuga nibyo. Nge nari Ndairo Valence papi. Napiga sha. Cheche Kawunga now. Jesus! Nge nari Ndairo Valence papi. Kazungu ararimenye. Ariko se no kuri kurira wabaye.
nta muntu wanze gukora sapu yanze kuyikora se ndabona yanze gukora narayitwera wayikoze